ثاقي ديوت لا فيديو يتخدم يوث نطوث في أمريكان. ثمطو ثاقي تخدم يوث تجربة اون اكسبيريونس. تساول لي زيكليز تساون أكثر من 30 لي زيكليز جوا معاكين إيروميين. ثنيس نعرفك إني سايغ اللوفان ذي العمر الشهرين سقيض اللي وريوفال هذا شي سو وسايغ غير شوشو مرا داغو ثبواط ويفكي. إهين ثنيس ما إلا كرا بوينيك زمرن هذي يعاون يوكنا يدياغ أيفكي اللوفاناكي. إهين ما كدنيغ تساول إكرا 30 لي زيكليز. ولا شوين يقبلن يوكني أتعاون يوكنا زدياغ ثبواط ويفكي. لا فيديو ياكين ولانت ذي مليون ذي أمريكان. هضرنت فلاس ولا ذي الخبارات ذي فرنسا. ذي الدونيث إركل أطاس إتسيوالان. إهين ثمطو ثاقين ثرنا تساول ريون الجماع المسلمين ذا شون إذا ازدران ذي الجماعة كين يثقرا أثنوالين ذي لا فيديو ياكين وثلاثة عني يوث لا سيربريز ثم قرانت ذي ثقرا لا فيديو ياكين. ثوران ثنيك قلي هاد السولغ ريوث ليكليز يقلان ذي منفيس أنوالين ما إلا أذعاونن لوفان يقلان يلوز. Et là, je m'apprête à appeler l'église baptiste de Germantown, située à Memphis, dans le Tennessee, pour voir si elle accepterait de nourrir un bébé affamé. إذا قيت نياسن مازال ماذا تعاونم ستبواطو يفكين اللوفان ثوالم ثراد ولا الصوت اللوفان لا يتسرو يوكني غاز تسلن شو زدران ديال ليكليزاكي. Salut, ouais, je voulais savoir si vous pourriez m'aider avec une petite boîte de lait infantile. Laissez-moi vous mettre en relation avec le passeur de garde. Laissez-moi vous mettre en attente un instant, s'il vous plaît. نانستورا كمنر غير يوث الجهة النظن أن إذا غدا مدرن الجواب. Vous avez un appel en retour. Ils sont partis. تليفون لي سوني ثقيت سلاد عفاك النين اللوفانيك حواجن القوث ولكن ثرات سند نظن ثنياس ذاين روحن وذا زدرنا راه ولا شيء ذاك ذاني تساول غريوث ليكليز النظن ثنياس مزمر ماذا تعاونم سبواطو فكي اللوفان مقل دا شوز ديالها. Bonjour. Salut, oui, je voulais juste savoir si vous pouviez aider pour du lait infantile par hasard. Malheureusement, nous ne trouvons pas. Oui, nous avons un programme de bienfaisance, mais il est réservé à nos membres. إنيس الله غالب ونزمير راه نكوني نتاك كان نصدق كان يوجد يسعون غير ليكليزنا. C'est juste pour les membres parce que genre j'ai un bébé de 2 mois et elle a rien mangé depuis hier soir. Donc elle est restée toute la nuit et toute la journée sans aucun lait infantile. Enfin j'ai pas besoin d'argent ni rien, j'ai juste besoin d'une petite boîte et j'ai appelé partout et ils me disent juste d'appeler des églises. Et je ne sais juste pas quoi faire d'autre. تعاود سن ثناس نعرفك إني أثان ضلوفان أثان وري فرد شيء أثان سجيض اللي يلوز ناس نحوج غاري ذري من وكان هنا ذي يعاون استبواطو يفكي حوج غرا أين النظام. Ouais, enfin nous n'avons pas de lait maternisé. Ici à distribuer. On n'a pas de banque alimentaire ni rien de ce genre. الناس دقيقة ونسارع أيفكي ونسارع كران المكلام. Est-ce que ce serait quelque chose que vous pourriez obtenir et que je pourrais venir chercher? Eh bien, comme je l'ai dit, si c'est quelque chose de ce genre, notre aide est pour nos membres. D'accord, très bien, merci. Oui, oui. تعاود الناس تعاود تنسيستير ما إلا الحاجة زمرا غنروحو أي تيدفكم الناس ونزمير راه الحوايج أياكي ونسارع. كون يسيهوي في حل ما يسعى اون بونك اليمونتير ما كيدز ديالنا نو دا شو غادا نفك ديال ليكليز نتا صغورس السعاون لوفان لا يتسرو اللوفان ويوفر هذا شيء السينية أم خلصة 10 بواضين يفكي لو كان ذو هذيك سعان الرحمة هذا كذاني تساولا سنداني يون الجامعة نظن يوث ليكليز نظن قانص دقيقة فيرست تشيرش اوف لندن الامريكان دايما الناس انسارا يفكي
Pas les moyens de le faire pour l'instant. Nous n'aidons pas du tout avec le lait maternisé. J'ai appelé partout toute la journée. أما كني تزرى نتا بلي وسعنا ريفكي دي زيكليز ولكن ذينا لو كان دلبغي ذا مكان الخير أزداوين الحاجة يجي عند بغوثيليا. Nous sommes une petite église et, par conséquent, nous avons des fonds limités. Nous avons donc tendance à aider ceux qui font partie de l'église ou qui viennent à l'église. وقلت شو سينا الناس نكوني سيتي الإجليز تاع مشطوح كان ونسعرا شو غارد نصدق نتعاون كان ويقادي دي تروحون غير الإجليز لنا يتسمى ذاكي ثوغال الحاجة قلان بريفي ماشي كي تمثلت الدين تمثلت الرحمن تمثلت المعاونة تمثلت تسكيضر غورنا هذاك نفك وتسكيضر غورنا أمث اللي كان هذي لين ظلوفان إكسعان شهرين إذا كذا عني تساول غير الإجليز النظام ثاقي الإجليز جارمان طاون بابتيست تشيرش. Pour aider avec le lait maternisé. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Mais nous avons du mal avec tout un tas de choses depuis que le régime de Joe Biden a pris le pouvoir. إناس نسارع ذا شو هذا مدنفك سقسمي قوال جون بايدن ذا الرئيس والسن ذا شو ثيش بيسيد البوليتيك عفاكني شو على ما كنين تاغي السبان السيان ونسارع ذا شو غراد نصدق. Vous fréquentez l'un de nos campus? Je n'y vais pas, non. Je suis juste du coin. Je n'ai aucun moyen de vous aider avec ça. Je suis vraiment désolée. ثورا إناس ما إلا تسكيض على الإجليز نون غالا ثناس نكينا وتسكي غارا نانسيهين ديزولي ونسارع ذا شو راك منعاون ونزمير رانا نعاون لوفان إكسعان شهرين سقلي وريتشارا ما يبغى يمث هذا يمث ثورا أتسول غار الإجليز ثاني معروف تطاس دي ماريكان ذا الألوف نلعب هذيك الصحون ردينا إمين ذينا يتكلف سليجليزاكين تشارلي كيرك ونكنين إنغان أبردنا دان ديون ورقازي قلن معروف يسعى لي رولاسيون ولا ذي رقازني مقرانا أم ترامب ياك ذي ماركانتين أم إيلون ماسك يهين ثوران وليد شاس دينين ذي ليجليزاكين تشارلي كيرك. Elle appelle l'ancienne église de Charlie Kirk, Dream City Church, pour demander du lait maternisé. MJ, est-ce que ça m'aide à vous aider? Oui, je voulais voir si vous pouviez m'aider d'une manière ou d'une autre. Une petite boîte de lait maternisé. Je suis sortie depuis hier soir et ma fille n'a pas mangé depuis hier soir et elle n'a que 2 mois. J'ai appelé partout et ils me disent juste de continuer à appeler les églises. ثنايا نقليه وساغرا يلي نسقض اللي نوض تشارا ساعة كان شهرين ما زمر ما دعت عينم ستبواط كان ثمشطوحت ويفكي ناس سولغ ياك سيوسيا قرني كان سيول غير les églises. Avez-vous déjà entendu parler de Mom's Pantry? Oui, je les ai déjà essayés. Ils n'ont pas de lait maternisé. فهذا كي تشجعت سند النظام ناس ما إلا تصليون مكان الفلان ناس ما إلا ناس نكنا نستقصى على ذينا نانيدون سهر. C'est notre seul lien avec notre ministère de la Banque alimentaire. Donc s'ils n'ont pas de lait maternisé, alors je n'en ai pas dans notre bureau que nous pourrions fournir. الناس هي متفكين رادينا نكون إذا كذي البرونا ونسارع تشو هذا مدنفك وكذا كي ولا شك كران الحلانا ناكران الرحمة عفاكني ظلو فانا لا تعاونض وتحوج ضرا لي بروتوكول تشقاض الله بونك اليمونتير نا تشقاض الناس روح ترى ذا كي غنبدا متفكا صغورين هذا مخلصه ثبوطو في كام مخلص 10 هذا كي غادي تسولي غادي الانجليز نظن يتمشوا لي اكزما كرا الحوايج تاع مذي وكني وتصعطي لها لا فيديو سول دانا ريون مكان نظن شو داز دنان. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez tous obtenir et que je vais chercher? Laissez-moi vous mettre en contact avec notre pasteur de soins. Elle s'occupe de toutes les relations et de nos ressources que nous pouvons distribuer. استرا يمدن ساعدير باستور دو سوا يو النظام يتكلفنا الشيخ نسن يتكلفنا الماكلة شو شو. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible actuellement. شي قاعد سند النظام يصوني ولكني هم يتصولض ولا شيت لوفان هاي المثل. إيه ثورا سعداد كان كرا لي زيكليز ما كانوا ندنيغ تساول 31 لي زيكليز وني بغانا ذي نادي لي فيديو ياكين هذه يكتب كان بيبي افامي ذي جوجل ذي يوتيوب ناس يكتبوا ذي بتيت بوات دو لي بور بيبي افامي هذاك ديفرنت أكثر من 100 200 لي فيديو ير
لي فيديو نتاعي يقدو كاذي دير يعني دي بوين لا فيديو يجا خدمت نتيد ذي لشنس كثر ماجين الذي هضرن. Ouais, elle a été mise en attente indéfiniment après avoir essayé de joindre le pasteur des soins. يخدمت لا فيديو يجا راتي دغلا شينينس ترى كيقار مقلث متساول غير الجامع على السنتر الاسلاميك ذا شون اذا زدنان. Le plus drôle, c'est que voici en temps réel la rapidité avec laquelle le centre islamique de Charlotte, en Caroline du Nord, a répondu à sa demande. Centre islamique. أجين السنتر الإسلاميك أجين الجامعة أجين شارلوت en Caroline du Nord. J'ai un bébé de 2 mois et je n'avais plus de lait maternisé hier soir et je voulais voir si vous pouviez m'aider avec une boîte de lait maternisé. On peut, madame. Où habitez-vous? إني خموق يعني أمك إذا زدران سغيول. إني مرن كان ناس on peut madame. ثناس نساغ لوفانز يحواج أيفكين شهرين ديال عمريس إميرني كان ناس on peut madame. نزمرك من عاون ورينو ذا شوت وري يستقسى ذا شوت الدينيم وري يستقساني ذي اللي هذا كما ذاك الخناض الصح إيميرني خاطر ثقي ماشي د الحاجة يكزمر يون أذي عطل أقشيش وري يتشارع زمرضة تروح كتشيني ستوموبيلي ألا ماذا خميس أستويض هو استضاذ مفكغ ألا ما مقر وقشيش أكين كيني غادا السعايفكي وين قلان يسعى قرام من رحمة ما إلا ذوين يخينان كينيان تفع الدين عيسى أثن الدين المحبة ذي الدين الرحمن خنوين غاين سلمن ذي الوحوش ذي التيروريست أياقين نسليت كان غاروي قاذ يقبغان أذرن ينسلمن الشواطن. Vous habitez à Charlotte? Oui, je suis à 10 minutes de chez vous. ناس وي نزمرك من عاون أنا ذي تزدغض ما إلا ذي شارلوت ما ذي لا ريجيون لا موسكياكي ثنياس وي أقليه بعيد غارة في اللون. D'accord. Et quel genre de lait maternisé? C'est un bon début. Si vous venez ici. ناس دا شو ويفكين يتحواجه. D'accord. En fait, je fais une expérience sociale. Donc je n'ai pas de bébé et je n'en ai pas besoin. Mais je fais une expérience sociale juste pour vous. Pour voir quelles églises aideraient réellement un bébé affamé. Et malheureusement, il y en a tellement qui disent non. Et vous vous êtes tout de suite dit oui, bien sûr. ذاكي ثنياس ذيني هي نكيني غير حواج غيفكي غير حواج غشمك بغير كان الزرغ أنواع راه يعاونن أنواع ونتعاون راه خنوين أكن كاني ونسولة ثقبلم ثناميد ثقبلم أكني أتعاونم هذه تعاونم. Et je voulais juste vous dire merci beaucoup pour votre cœur et aussi pour voir si je pouvais poster ça sur TikTok et peut-être mettre vos coordonnées là-dessus pour votre église où les gens peuvent envoyer des dons, peut-être si. مو قلت له ذاكي ثنياس أقليها كون شكروغ إمين يعني الجواب كي نون ثنياس ترى زمان ما يدفكم لا دريس نون عادي يدفكم لي كوردوني نون يوكني شغل هذا ونخدم لا بوبليسيتي يوكني كون نعاونن وكذا أريوالين لي فيديوينو. Non, pas de problème. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous apprécions vos gentils mots. Merci. Merci beaucoup. Je vous apprécie. ذاكين وريض مع عشمك وكين داس ديالنا كاين سي الجامع إني سلام ونحوجرا يعطيكم الصح. La seule question qu'il a posée était où vous étiez situé et quel genre de nourriture vous vouliez. Pas d'autres questions. أنا ثنيه يوطلا كيستيون كان ذي دينا هذا شو ويفكين يتحوجض ياك أنظام يثليض محسوب وردي دينا راه كرا قسقسين النظام. Ces autres églises doivent prendre des notes. Ou des chaînes comme la nôtre pour dénoncer l'hypocrisie non seulement de notre gouvernement, mais aussi de ces institutions religieuses qui prétendent être là pour nous soutenir. Mais ce qui me rend malade au plus haut point, c'est quand on ne met pas en pratique ce qu'on prêche. Alors un grand merci à Nikolai. Alors ثقيا اسمي نيكولاي يخدم لا فيديو يقين وقي رمارسيتي انك عفاكني وين اقلان شغل يتريمانيس يسان الدين نو اين كني ديقار نكوني عقل نتعاون نكوني نتبع كران الدين الى اديفان الخدايم نسن الفعايله نسن ماشي سواوال. Got over 6 million views, which means the video went viral. It had over 700,000 likes. وقين ذينث وقين السيت نغض وقين الكونت الجامعة السنتر إسلاميك
دينا من بعد أطاس إدي سولن على السونتر إسلامي كاكين، أطاس إثني دي شكرن، أطاس إسنينان مثبغام أكون نعيون، ولكن جوجل شو يخدم يكسيك لي كومونتير نين يلهان إدنا غافيين سلمن نغ غف السونتر إسلامي كاكين، ويا جاما كذا وندنيغ ماشي دي نسلمي خدمة تاكين ناضل كينيا ذي بروف ذي نيثنيا ذي ماريكانيين يرسن يحكمن غير الإنجليز ياكو الجامعة. People went on Google to leave a positive review for Islamic Center of Charlotte. You would think the story ended. No, it hasn't. Google decided to remove all those reviews, all the reviews that were made. les positifs, les points positifs marrant يكسيثن جوجل 791,000 j'aime ياك شحال لي كومونتير 25,100 commentaires. I don't understand. Is this somebody attacking us or what happened? Like, I don't understand. According to them, according to the Islamic Center of Charlotte, Google removed all their review. Google supprime le nombre de vues d'arnien et égalant le compte du centre islamique. But guess what? An anonymous donor donated $10,000 to them. Guys, we got a call from Fidelity Charitable Trust. It's an anonymous donation. المفاجأة ثم قرانت إذا ندنيغ سيلينا عفاكني إلا يون ناضيوث نتمطوث وثبغران يوكنا الزرن ذا شوت تصدقد $10,000 اسمو ثمتو ثاقين تصدقد $10,000 يدفكان السونتر إسلامي كاكين مقل يعني ربي سبحانه ما إلا يبغى أدي يفكيو البعض ولا شوين هذا سيكسن أشحال إبغاني وكنا تسيمسن الدين الإسلام بغان دايما تسبقنن أين ندير ما إلا يوني يخدم كران بوين ندير اسميس باسم المسلمين غاس ما إلا لعمر يكشيم غا الجماع أكينين واقين ذا تيروريست دونك المسلمين ذا التيروريست ما إلا ذا المسلم يخدم أين الهان وكيقارنا رثان وهنا المسلم يخدم أين الهان أمنا إيدي صوبين شحال ذي لونجلتير وسنة عدان يون شحال يقوت سلموس ذا نتسان إثي طفن الميان يقبليسين إميان إدي كا يراس يكود وقاذ يقبغا ثنيوث سلموس أما كنت صرام يروح الدولة البرمي مينيستر لونجلتير الغورس غا سبيطار وإذا غني غين يضران وسنة عدان ولكن نغيق نغانا شحال يهوديين في الأستراليين أنواع إدي الصوفين وياض ذوين إلان دين السلم اسميس أحمد ذا سوريا أمزوارون إلان دغلتير وينا ذا زايريا إيهن وكذاكين قسمغرنا راه شانسن ودنينا راه فاكنين المسلمين خدمن أين الهان تما ودنا راه سيون. On est avec la personne qui a sauvé les 3 enfants de cet incendie et leur maman. Rachid, merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes intervenu en premier. Expliquez-nous comment vous avez vécu ça quand vous avez entendu cette explosion. Vous habitez juste à côté. Moi, quand j'ai entendu une explosion, j'ai sorti direct. J'ai trouvé quelques voisins. J'ai trouvé la dame. Elle était en haut avec 2 enfants. Un, il est accroché sur la tôle. Il y a le fumée partout. Il y a un monsieur. J'ai essayé de monter, j'ai essayé plusieurs fois. Après, il y a un monsieur, il m'a donné son épaule. J'ai monté, j'ai pris le premier enfant, je l'ai donné. Après, j'ai pris le deuxième, je l'ai donné. Après, j'ai monté direct à la femme. Et il y a le feu, il y a le fumée. Ouais, j'ai dit, madame, viens sortir avec moi. Viens sortir moi. Elle m'a dit, mon fils, il est là, c'est un bébé. Elle m'a dit, c'est mort, il est mort. Elle est en train de pleurer et crier. Elle m'a dit, mon fils, il est mort. J'ai dit, moi, j'ai entendu le bébé dire maman, mais tout l'immeuble là tombé sur lui. Tous les trucs ils sont tous sur lui. J'ai essayé de enlever. Ouais, il y a des trucs qui sont lourds.
Après, il y a un monsieur. Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, vous êtes au milieu des flammes, au milieu des débris, et vous êtes quand même à l'intérieur de cet immeuble en train d'aider les enfants et cette femme. Moi, quand j'ai monté, parce que quand elle a fait l'explosion, il n'y a pas de murs. Ils sont tous... ouais, les murs, ils sont explosés. Il n'y a rien. Il y a juste derrière, il y a le feu, il y a comment ça s'appelle, il y a la fumée, ouais. Il y a un monsieur, il a monté avec moi. Et là, il a essayé d'enlever avec moi. On a essayé plusieurs fois. Il y a des trucs lourds, mais on n'arrive pas à enlever. On a entendu un garçon qui dit maman, maman. Mais après, il a stoppé de parler. Moi, j'ai dit. En plus, il y a le feu, il est venu. Il y a beaucoup de feu, il est venu. J'ai dit madame, viens, on va sortir. Viens, on va sortir. Après, on va sortir. Au moins, on va sortir toi. Après, on va essayer de sortir deuxième. Et vous avez réussi au final à ressortir les 3 enfants? Non. Après le feu, il est venu jusqu'à le bébé. Jusqu'à le bébé. La dame, elle a dit, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau. Mon fils, il va brûler, mon fils, il va brûler. Il y a un monsieur, il est venu, il a couru, il est venu, elle m'a donné un extincteur. Ben, j'ai fait l'extincteur. J'ai fait juste autour de le bébé. Après, le monsieur, il est avec moi, il m'a dit, ne fais pas l'extincteur sur le bébé, c'est dangereux. Ben, je lui ai dit juste... le tour pour stopper le feu. Est-ce que vous vous rendez compte, Rachid, du courage dont vous avez fait preuve, sachant qu'il y avait beaucoup de voisins autour? On a croisé tout à l'heure un voisin qui nous a dit, moi je me suis couché par terre quand j'ai entendu ce bruit. Vous n'avez pas hésité, vous êtes rentré dans cet immeuble enflammé? Moi, j'ai rentré quand j'ai vu, surtout quand je veux deux enfants avec le maman. En plus, quand j'ai monté, j'ai trouvé un, il est accroché dedans. Bah, j'ai dit, c'est pas grave, même si je mors, mais c'est pas grave. L'essentiel, je vais essayer de sauver un enfant. L'essentiel, je fais mon max. Merci beaucoup, Rachid. Voilà. En tant que catholique, je remarque que souvent plus de musulmans imitaient parfaitement l'esprit du Christ que les chrétiens eux-mêmes. Cela a suscité une vague de colère. Puis, je suis allée sur cette application et j'ai vu une femme qui n'arrêtait pas d'appeler l'église pour demander de la préparation pour bébé. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une femme sur TikTok qui a appelé des églises, des synagogues et des mosquées pour dire qu'elle a un bébé affamé et demander de l'aide. Toutes les églises et synagogues chrétiennes qu'elle a appelées l'ont rejetée. Lorsqu'elle a appelé la mosquée, l'imam a immédiatement dit où est. هذا كان شرها يهضر بين صبري ذي الهان لشو كان في الليوث الحاجة ودن قرار يرومين ديريثن ودن قرار يك لزيجليز ديريثن لاني قادي تعاونن لان لعيبة ذي الهان عند الديض لان ولكن أما كثوا لام ثلاثة هي كل يوم ذي يحكم خفين إيوالا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.